counties and the wards. We have decided to go to every ward. Thoth jopuonjre kaunti ma Busia manokalo penj margi mar KCPE maiga mokalo nyalo koso donje skunde mag secondary kaluwore gi dhier. Juma achiel nyaka ne jopuonjre donji e klas 9. Jopuonjre moko pok ochopo e skul ni mar gionge kod omenda mar ng'iewo gik madwarore. Gimedo kwayo kony mar yudo gik mag somo kod chulo somo margi e sikunde mag sekondar. I went to Butler last Friday, and the principal agreed to let me learn in the school without paying fees. But now the problem is the school needs. The budget is approximately 35,000, and my parents cannot afford it. Walimu wamekuwa wakinisaidia kila mara. Uniform zangu nimekuwa nikishonewa na walimu. Sasa ningependa tu mtu akunisaidia. Sasa sina mfadhili yeyote. Ninaona ni kama maisha yangu yataharibika huko mbeleni kwa sababu sioni kama nitapata masomo. Sasa ningeweza kuwaomba wale ambao mnanisikiza muweze kunisaidia nisaidike. Nami nasomea kuwa daktari, nami baadaye nitaweza kusaidia wale ambao wanateseka. Ndio nimejaribu kusukumana na mtoto kwa shule ya msingi, lakini penye imefika sasa nimeshindwa. So nilikuwa nikate tu muti ili nipate pesa hata za chakula kwa nyumba. Mambo na school fees nimeshindwa plani yoyote. Ramogi yenamonda kawe yweyo mokwonga modhi e pi to ka waduogo wabro bedo gi mathoth